Nitoka kwena suspect manyi to andu ta mugwanja na kiria kiama kia andu wake thimu kiumia kimwe gitake thiru kuma mathiko mathiwa turagwa pro suspect yothe ni mararekererwe koguo andu wake thimu ni arakaru muno tondu marauga wana suspect manyi to batena kabinda keganu ga kuthurua moneke nio mekite giko gike kana teo guko marekereria onthe batena charges na te cash bill andu wake thimu ni maronire marakara ni undu ucio koguo nikiona maandamanirio munthe nie ndize ngiuga ta ruo na ruo rwa ngoro ta muciari ni runene ngauri atirire andu wake thimu tugaciaraga ciana tukarera yego tangui ngaungera atirire ngi ni gugutuike muno no kunyitwa kana umunthe kiangu ate kioru gia gitonga na karo ni marekua tonu atia ni ni mbiceriku toga tiri umunthe twita aturi ya kantha kame tutigukira ringi twauga nja ni twirwe uma variori twirwe mara arekirwe na njire ibana atia twire kivoto gitubera kivoto kia mwana inji gitironeka mbaka umunthe Kia kura kwa tuko kwa ndone ari acio wengi mundu arathie agaigua cero thiku ciganona mundu cia akarutwa ata nginya bondi na kwina evidence na expert cia andu acio atene mekete giko kiu today kwa andu acio maratuika ni mauraganie ni kwarutwa evidence na expert cia kuonania ati andu anio mekire giko kiu last year uga tuko mheshimiwa uga bodyguard wa Wambora Christopher Joe Jeru Maihango auragirwe na kwa kivwai na that day it was on the 24th go kwa na disco na kwa mamuva na police ya guku ciothe ikithie patrol na auragirwe ona street kwena street rights mulika muici na baria auragirwe ni bandu nginya bataitherio